асы анауаз ахацәа агәымшәақәа хацәа шәашьоуп ҳлахьынҵа зыӡбауаз мчыла доуҳала махәҷала бџьарла ԥшәырхон шәара шәџьынџь ианамуазгьы ахырԥхара шәаҿалон шәызбаҭыԥыла шәхәырҵҭын шаиашаз уи аԥхеит аиашаз Гәык-ԥсыкала зегьы ирыцнаҳәоит аиааира, аибашьраан, ҳажәлари идызкылаз аԥсуа доуҳа, аԥсуа бызшәа аԥсуара, аԥсадгьыл агәыблра ахаҵара иахагылан Арӡынба ҳаидкылан иаҳирхаҵаз абри ҳаԥхьаҟа ҭынчра ргылаҿ аизҳараҿ абри адгьылаҿ имыӡбаҩцәа иаҳаиҵаан, убри аԥсуа доуҳа аԥсуара ахаҵара убасҟан иныҟәаргаз нхар аҭынчраҿы ҳаԥхьаҟа аԥеиԥш бзиа ҳауа, сара агәра згоит аԥеиԥш бзиа ҳауа, зегьы шәыдысныҳәоит, гәык-ԥсыкала сшәеихырхәо. Сазыҳәан ари ҳаҭгәын иԥшьоу ҭыԥуп Владислав дуӡӡа ҳашьцәа ҳазегь ҳаԥхьа дгылан аиааира ҳзааигаз абри наунагӡа зқьы шықәса ҳажәлар рзыҳәан иааира хаа. Агьыс аџьаус аан аиааира дуқәа ҳаԥхьа ишьҭоуп, убра ҳмаашьо ҳҳәо еиқәшәо анцәа ҳаирманшәалааит, анцәа сиҳәоит, илԥха зегьы ҳамазааит, ишәымазааит ҳажәлар, абас шәышықәсагьы ҳахҟамларгьы аҿаргьы игыло, абарҭ зқьы шықәсала иазгәарҭо анцәа иааиҵааит. Адгьыл зегь цышәла инахҟьоз ахацәа агәымшәақәа ахацәа ижәдыруан шәа шәхы зыхшәырҟьоз шәызегь шәгылеит шәеилаҵан измадаз хҭацәыха абылра ишәхашәыршҭхьан амлакрацәа лацәа ишҟа змадаз бара агәырӷьара ҳаԥсуа жәлар ирыдыскылоит зқьы шықәсала, имыӡааит иахьатәи ҳагәырӷьара. Хәыҷқәа иазҳааит, аҵара рҵааит, ауаҩра рылҵааит, амашәыр ҳгәы казааит, ҭаацәала зегьы иазҳааит, игәырӷьааит. Аԥсны амаз ракәым, хабарагьы ыҟам, еибашьра ҟамло анцәа иҟаиҵааит. Иахьа зыԥсы ҭоу, зхы цқьоу, зыԥсы цқьоу, абри шьала игәаба иҟоу пату ақәыҵ анцәа иҟаиҵааит. Рядом с абхазами встали жители Абхазии, патриоты страны, борцы за свободу Абхазии. Все, кто мог держать оружие, встали на защиту Отечества. Враг бомбил города и села Абхазии. По своему плану грузины хотели завершить операцию молниеносно, однако они встретили сопротивление безоружных защитников, насмерть защищали свою родину. Искренне от души хочу поздравить весь наш народ с сегодняшней знаменательной датой. 25 лет Победы – это наша история, это новейшая история, это тот путь, который прошел наш народ, завоевав свою независимость. Счастья, здоровья, благополучия и успехов всем. Владислав Григорий Арӡынба, аԥсаҭа шкәакәа имчала иахьа Аԥсны ахынӡанаӡааӡо ажәлар иазгәаҭо иҟаиҵаз Аԥсназыҳәа зегьы
хашҭра зқәым ахьымԥшра иаҳзааигаз џьанаҭгыларҭас Анцәа ииҭаат. Абри амш аиааира зегьы ирыдыцныҳәалоит Аԥсынтәыла иқәынхо аԥсуаа жәлар рыдагьы иаақәынхо пату ақәызҵо, намыс ақәызҵо ҳаԥсадгьыл зегьы ныҳәазаат, абзиара ирымазаат, агәырӷьара ирымазаат. Уаҳа рҩыза абри нас праздник ҳабцабла имҩаԥаҳгоит. Уажәшьҭа уажәынахыс абриҩы ҟамло зегьы абзиара, хәыҷгьы дугьы абзиара рыман, агәыцкьара рыман Анцәа иааиҵаат. Имаҩны асы анауаз ахацәа, агәымшәақәа ахацәа, шәа шәоуп ҳлахьынҵа зыӡбауаз.